Oke, sudah siap Ibu? Sudah ya? Tetap tenang, tarik nafas dalam-dalam, baca bismillah. Ya, dipersilahkan Pak Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jazaa'an min rabbika 'ataa'an hisaba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا فمن شاء إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر ترابا والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب تقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا الإنسان أرآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان أو أمر بالتقوى
ara'aita in kadzdzaba alam ya'lam bi anna Allah yara. Sadaqallahul azim. Ya, alhamdulillah selesai sudah menjawab soal dari Dewan Juri kita. Penasaran ya Bu ya, apakah ada koreksi dari kedua Dewan Juri kita? Langsung saja yang pertama kita dengarkan dari Ustadz Yunimaha. Dipersilahkan Pak Ustadz. Ya baik, alhamdulillah. Tajwidnya bagus, makhrajnya bagus juga. Tadi ada huruf yang sedikit lagi dimunculkan karena dia satu kalimat jaza, jim dengan z, z-nya itu tambah angin saja biar ada perbedaan antara jim dengan z-nya. Jaza, anginnya diperbanyak. Kemudian ro tipis tadi tidak dapat Bu. Inna anzarnakum azaban qadhiba, tadi dibaca tebal, ro baris bawah dibaca tipis, qadhiba, zi. Ujung lidah itu antara gigi atas gigi bawah. Nah, ini gigi atas gigi bawah. Qadhiba. Kemudian Iqra wa rabbukal akram. Yang lain tadi ro-nya tebal, yang ini kurang tebal tadi. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih kembali Pak Ustadz. Dan selanjutnya kita dengarkan dari Ibu Rosdaniwati AMA. Dipersilakan Pak Ibu. Terima kasih. Alhamdulillah tajwidnya bagus ya. Sedikit saya tambahkan ini. Yauma yang iya kan? Ya bukan you. Tadi hampir ke you. You gitu tadi. Dia yang tapi mengikuti huruf yang di depannya, huruf dha, ya kan? Yang zuru. Tuh. Jangan terlalu ke u. Kemudian Iqra wa rabbukal akram. Mematikan ka itu ya, ada hamasnya sedikit. Ka. Ak. Ya. Ya. Ya, tajwidnya memang bagus. Karena bel aja tadi agak terhalang, ya kan? Alhamdulillah untuk sementara udah Naya. Iya, terima kasih Ibu untuk koreksinya dan terima kasih juga kami ucapkan ya kepada Ibu yang sudah mengikuti ya, berpartisipasi dalam lomba surah pendek ini.